darsude bab 14 darsude faslun 14 bab 4 kamin hajul muslim sadisan jega bun sihhatul wakala sellugol halfingol goddo fiha ilayya gongol yustabu no ida ani yubashira al muslim de juldon tigi hikkoto soccoto udhiyatahu layya makko bi nafsi hore makko kanko tigi wa in ana basulun tini kadi ghayrahu goddo gotanama kanko fi dabiha inde hisbul mungol jazain dalika dum kadi no dago bila harajin ko aldai bittedo wala khilafin ko aldai lurra bayna ahli ilmi jungo jomirabe gande be fi hada inde sabi'an ismatuha sendugol layya al mustahabbatu ko yida kon yustabu hino yida an tuku samande sendete adhiyatu layya on salasan fecce tati yakulu ahlal bayti yimbe suudu makko ndu nyama sulusam feccere tatabere nden wa tasaddaquna bi tasadaka bi sulusin de feccere tatabere wa haduna be nelda ala li astiqaihim jatigi be mabbe sabu be mabbe sulusul akhar de tatabe e sakkitorde ligali sallallahu alaihi wasallam kulu nyame wadakhiru maron wa tasaddaqu iton sadaka wa yuzuno dago an yatasaddaqu biha de be itata sadaka kadi kullahu illal kama yuzu wana dago kadi Allah yahdiru ndebe nelda tamina mon shay'an hay hunde be nyama fokati saminan jetata bundum ujuratu jaziriha ko joddi buusejo joddi huttu don layya on min ghairiha ko taw wona e der layya on itta few la yuta jonnataki al jaziru huttu don o wiete ko kuttirdi ajratu amali joddi golle makko dem nal adiyati modde layya on le gawli ali radhiyallahu anhu amarani yamirila rasulullah sallallahu alaihi wasallam na bomande mi darantoma ala budunihi e ngelobo makko ba wana tasaddaqa ndemi ittata sadaka ndemi okkitirta biluhumi atew mabban wa juludiha e guri din fo wa jilaliha e kormoje den fo yumi okkitir wa an e kadis ko woni lawti wata mi okkude al jazira huttudo min ha imorde tewul shay'an ha e hunde simme yobay makko men jettu fere mi yoba wa qala ne laad ma ki nahan menen no utihi men okkoray mo kanko buuse jon kanko huttudo men yoba min indina imorde ka jiba men ngawna ka tew jettata jonnamo tasi'an hal tujzi ushatu eske dammil no yona na halil bait fi be sunum fo tujzi hino yona ushatu dammil al wahida to gotil ana halil bait fi be sunum fo kafatan be den danga wa in kana isbelat kan faran adidina ko be koneli konta be dudu be li gawli abi ayyub radiyallahu anhu kana latika ar-rajulu gorko fi adi rasulillah jaman nala sallallahu alaihi wasallam yudahihi malayatun bi shati dammil anhu fi makwa ana halil bait fi be sudu makko ashiran ma yatajannabuhu konko neddo on wodditoto min azmin imorde e fibugol alal adhiyati ilayya yukra yino anya karahatan anyande shadidatan tidunde liman arada onande on faaladan yudahinde o layyoto an yakhudande o yetde o tajata min shari imorde lebi makko din few aw azfari madum pedali makko din kala fibudo hirsay layya hikka ila ka donki ndari wonayo memu lebol nayo memu fedando وذلك أنهم إذا هل هلال شهر ذي الحجة كستيوني دارك الليورو دونكندو حتى يضحي هؤلاء لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم سيئي هلال ذي الحجة ليورو دونكندو دارك وأراد فعلاماتهم ما يضحي عند هؤلاء فليمسك يوجوكتو عن شعر لي مكودين فوز فاري بداري مكودين حتى يضحي هؤلاء لياد الهادي عشر تضحية الرسول صلى الله عليه وسلم الله يقول نلادو عن جميع الأمة في مجتمع بدين فو man ajaza kala mo hebal fere anil adhiya fi layana gul hori min al muslimina imodde julbe ben ender gurla makko dan fo yalla dando en non dum na lahu aray o hebay ajrul mudahhina baraji layana be ben aray hewtay mo baraji ko be layana ko yimbe be layana ko wadalka dun li anna nabiy sallallahu alaihi wasallam inda dabihi sangande o hirsaino li hadi kapshain wotir e tiakaji ni digala maki allahumma hada Allahumma ndido anni ko fi amin wa man lam yudahi kala mo hebal fere la yagol min ummati e morde mofte ande ko don fi layya on gasi al maddatu saniya windande di merende fila giga no yewta fi inde bobo awalan ta'rifu andingol en kon inde bobo ala giga inde bobo hiya dum ashatu ko dammil todba hirsite ngil lil mauludi wonande bobo jibina don yawma sabi wiladati nyalande jidi da berende on tigi jibinande on acca hakke lurral wodi do hakkunde mofte den mi do faala en fotinde dum fembugol nyande yontere nde on tigi jibinande e fembugol ka balde jetti wobbe nako balde jetati fembirta wobbe nako balde jetti fembirta
kala wiɗo ko balɗe jeetati fembirta ka faamu an haray o falji o mara dalil e mum. Kono non goɗɗo no femba mi mana goɗɗo no jibine hande e asewe inde bobo makko waɗe e juma no mari dalil. Goɗɗo no jibine hande e asewe inde bobo makko on waɗe yontere hande kadi e asewe ɗum kadi no selli no mari dalil. Kono on andi ɗum ɗo fof ko balɗe jeɗɗi ɓeɗo fof ko balɗe jeɗɗi fiɓi. Kono kala fiɓuɗo balɗe jeetati min ko balɗe jeetati mi fembirta haray oɗo o mara dalil. Bimana ko Imam Malik Malikiya kamɓe ɓe inni ɓayne laaɗo maki ko balɗe jeɗɗi fembirte wo kala nyalande nde bobo on jibina woɓe kontata nden nyande. Masalan hande asirisi bobo jibinama hande woɓe kontata hande wo paske lereji buy feƴƴi e nder nyallal ngal wo haray ngal nyallal ɗo timma ɓe hawkay ngal ɗo ɓe fuɗɗo non kontude jango e alat. On andi si woni jango alat go tenen ɗiɗi talata tati alarbana alkamisa joyi juma jeego ko asewe yontere hande balɗe jeɗɗi on hawritata. On andi ɓe fembi yontere hande kono naafi anni e fembirgol balɗe jeetati nane de enen wiɓe ɓen ko Imam Maliki jokki andi ko ben waɗat tan mbihu ɗo lande no arde fi ɗum moƴƴa muskilaji no arde ɗum moƴƴa ka bolondaji tertuɗin ɗum. Mo fembi weetay yontere jibina mo fembi yontere jibina koye tawtun on tigi ko fiɓi ko balɗe jeɗɗi ko Imamu Maliki mi woni ñentinde ma ko ɓeya e imamuɓe tato hedditiɓe mi woni ñentinde. Imamuɓe tato hedditiɓe ɓe inni ñande bobo on jibinawo hays ko leer goto heddi e nder nyallal ngal wo kamɓe ɓe kontay ɗum ɗon nyallal ɓe fuɗɗo jango ɗiɗi. Imam Maliki wo kanko ñande jibina nden o kontata wo haray ko ñande bimbi nden ñande fuɗɗoto kontude wo kanko o wadde balɗe jeɗɗi o fawa lereji no ɓuri o ronkude timminde balɗe jeɗɗi wo par ce que si jibinama masalan hande asewe lereji buyi on andi feƴƴi hande ka simi femboyi e juma haray wo ko balɗe jeego e lereji mi timminali balɗe jeɗɗi no manki lereji wo kanko noon o timminde o fawa no ɓuri o ronkude timminde anda so fam kono ɓe fof ko anniye balɗe jeɗɗi wona anniye balɗe jeetati wallahu ala wa alam. Feƴƴen yiɗno tun waɗugol tan mbiɗon saabu yeddodiri e lurre moƴƴa wadde ɗon hakkunde musidɗaji ta ko mal antantu hum koko yona ko wadda yimɓe ɓen selen lurral hakkundeji men wonen julɓe nene gotoɓe en fo wonen julɓe wonen gotum ta lurri wo waɗu simi jibinanama mi innima miɗo fembude ɓiɗɗan on ñalande kaari he wata lando ko hendituma jibina ko hendituma ta tefu fus sa heeɓi feere yahu tawdeɗa. est ce que a faami simi defi ñaamu amara bakkato simi defali yahu ta kiriti kanko mi defali kon defugol mara dalil yo defe ronkugol defugol mara dalil wota defe. Donc mo jibinanama o annike ko sadaka on ittude himo fiɓi wona farilla oni wadde wona sunna oni wadde ɓayne laaɗo waɗano hiɗen andi kono fiɓi ton ko sunna oni waɗude afwan ko sadaka on wadde fi ɓawa mo welti Allah no okkori mo ɓiɗɗo kankadi o weltinayi jama on ɓe ñaama o defi mo laɓa mo mari baraji mi ñaamen min do Abdoulaye Kala mi ñaamay simi heeɓi kadi mi defay min Abdoulaye Kala mi defay. Kono noon wona de wasi ko fiɓugol ko sunna noon ma ko farilla noon ko hen faamu ko aada ko hen faamu ko sadaka ta ɗum addu yeddodiri hakkude min simi mi tawi a defi mi ñaamay mi du'o ha mi haara tef simi tawi a defali lala mi du'antoma embere komi wawi komi huccita mi yami kiritika tama a defi kiritika tama a defali accin ɗum mahim feƴƴen. Kala noon humpaɓe landagol fi ko yowiti e muɗum yo laɓɓine moƴƴa ka balɗe jeeɗiɗi ka fembugol ɗa ma ka defi ma ka defal ɗa mi suuɗaki numéro téléphone an on no waali no weeti 628 60 53 09 Orange Selcom 657 60 53 09 Intercell 631 60 53 09 Sotel gi kadi si ar gollude ɗum kadi ko même numéro on faami ka tayib feƴƴen sani yanɗe mum no hukmuha ñawre mum nde al aqiqa hirsugol dammel sunnatun ko sunna mutaakkada tun tentinaɗo lilo ɗadiri wonande wawɗo alayha e hoore mum
si ajibina na mamara dammi waɗɗakima ta ya toroyoɗa ta yaw ñawloɗa illa koye na gotel ala sa andi a toriki a heɓay ma sa ñawliki a heɓay ko ñawle a heɓay kadi ka itta yoɓa min awliya il mawlud immorde waliyaɓe bobo وذلك أنه لقول صلى الله عليه وسلم كل غلام كلا فيك رهينة كتجنا دم بأجيته سبو دم الفيلم بتذبح الفيلم بتنجيل أنه في مكة يوم سابه نيلان كذي دبرندك ويسمى وإنه ويحلق رأسه ورمك من فيلم ثالثا حكمة هنا فوري من من الحكمة نجانا فرنا في لجيجا كدم الإند بابا شكر الله تعالى جار نقول الله على نعمة الولد edo nema ko Allah okkorma ko mbobom a ko don non andoton takkugol do nyiri seeda kadi e zi seeda ko yimbe be yara si fere mun no wodi harana fawtagol na nyawlagol wana nyamugol jawle jama takka e dam mingil jaka ka shukran lillahi ta'ala ka weltanagol Allah ko don tawaton kadi ella wal wasilatul jokkorgol lillahi Allah azza wa jalla fi hifzil mawludi fi Allah rena mo biddo makko on sabu hebugol du'a julbe wonbe don be wari ayati e fiyo Allah e nyam biddo makko be da son fami rabi an yabun ahkamu ha nyaawo je mun de min ahkami lagi gan je a nyaawo reji inde bobo awalan salamatuha hisugol dam mingil no yewtirno den non kalayya ko goto wasinno hay du'i maggilon fama yujzi'u do ko baabe wadi tobbe didi kono sella ko tobbe wotere seli fama yujzi'u kala ko yunu no gayni fil adiya kalayya mina sinni immorde ka dubi wa salamate ka hisugol minan nagasi immorde duytagol yo jusi ko dum kadi yonata fil agigati kadamil inde bobo wa ma la yuzi kala ko tawata wawata yunu de fil adiyati kalayya ko non kadi la yuzi wawata yunu de fil agigati ka inde bobo saniyan tu'muha wa tu'amuha nyamugol dammingil e nyammingol dammingil ustabu no ida antaka samu ndegil sendete kama to samul adiya on layya on sendite non peccatati fayakulu minha on tigi nyama e mum fayakulu minha nyama e mudum ahlul bayti be sunnu wa tasaddaquna be tasadaka nde ya feccere wa yahuduna be nelda jatigi ben nde ya feccere si feccama kadi bolonda on baba bobon e musidal mungal feccere futube ben feccere tagoto kadi kiritu ko dum ellala salisan ma yustahabbu kon ko ida yawmal aqiqa nyalande inde bobo yustahabbu no ida an yuaqqa ala dhikri nde fembirte gorko bishatayni no yidande wadete dammi didi nani idh qad dabaha rasul sallallahu alaihi wasallam nela dallam fembiri anil hasani fi al hasana ke bushayni chaka jiditi anda son fami enen non ko ay ata fayda fembirobi dum gorko chaka di ko yawgol fembira sakari wotiri soda nyiri e zi e goro dolle ti ina ada on acca don timmingol sunna on fami kama sabu wano ida an yusamma al mawludu nde bobo on kadi innete yawma sabihi nyalande jeedi dabere nde wan yuhtara lahu ende subantemu minal asma'i hasanuha inde burde labede den se baake fere kaw inne nyande jeedidi o inne nyande sappo e nay jonte didi si don ne waaki o inne nyande no gay go jonte tati wan yul haga ende fembete rasa hore makko nde wayta sadaka itte sadaka bi wazni sha'ri embere pesande lebi ko femba kon embere pouvoir ko dum don fotodata dahaban kange o fiddatan ma dum kalise on fami o ma yabum ma kala ko wawata lontade magama o ma lonto dum don hakkunde farangine e français fa minal amlati imurde e jawdi gollititendi li kawli sallallahu alaihi wasallam sabu ma ko nela Allah rabi'an yabun dum al adanu noddingol wal iqamati e darnugol fi udnayil mawludi ka noppi bobo on noddina ka nyamuru darna ka nanuru fi kala jomirabe gande go no yiti ella seda darnugol gol ka nanuru istahabba hino yidi ahlul ilmi jomirabe gande ben idawudi al mawludu si bobo jibinama an yu'addana li noddinte fi udnil yumna ka nuru makko nyamuru o yuqamu darne fi udnil yusra kanuru makko nanuru raja kati jagol an yahfazahu Allah de Allah renata min ummi sibyan imorde nene saytanuji din e bibbe majji fo waya dum tabi'atul jannu ko jinna hoy to so ko yokkay ko dum wete ummi sibyan lima ruya sabuko filla ko nela do maki man wulida lahu mawludun kala jibinana do jibinande fadana onoddini fi udunihi al-yumna kanuru bobo nyamrunu wa gama darni fi udhuni lusra kanuru bobo nanurundo lam tadurruhu lorata on bobo dum ummu sibyan jinnaji wete din ummu sibyan din don ko special jokkay fi lorrugol bobo khamisan jabun dum ida fata sabiu
stay woni futike nyalande jeedi dabere den fembugol don baba bobo hebal fere wala mi yudbaha fihi dammingil fihir sano kadon sahahina sil yawm ar-rabi ashara nyande sappo e nay yawm al-wahid wal 20 hama du nyande nogay e go fonu selli wa in matal mawludu si bobo mayi qabla sabi ko adi balde jedden timmude lam yuaqqa an haray on don dammil santake mo haray waddaki si woni non balde jeedi den timmi tawi en huuli en inni joni ko jonte didi won den warude ka balde sappo e nay so feddini balde sappo e nay den timmali haray don hino hana hirsede paske hari wakuto on heewi ma en wi ko jonte tati won den wadde ka balde noga e go haray don kadi so feddin e der dum bobo teti e der dum haray no hana hirsede paske hari wakuto on heewi ko saytu woni bobo tetike ko adi balde jeddi timmude bay ko wakuto aran on non haray don hande kadi waddaki man da son fami wallahu a'la wa alam haray ko do babul rabi won ko gas en gayni babul awwal e babul sani e babul salis e babul rabi heddike dambugal e babul khamis wa akhir an dambugal jawab al esakito angal burungal juutude ngal kadi haray ko ngal do woni ko heddi no yalla subhanahu wa ta'ala newina en lannugol ngal dambugal don kadi e jawabal no lannirden non nayi jeden ya hayyu ya gayyum woni winana en gollitirgol kon en jangude kon wadana en barke tafsir jidi won be wadde di musibbe julbe haray toujours mi seratami do adda ganto ko nadilan e tafsirgol de defte de men tafsirude de no hekkilan ko nadilan e firugol de son yimi do falja jiyal mami do falja firo mami do fira firo gon tanano go duwa walorde an hida andi no firirte buri non na ya felan na ya critiquan na ya akisan min ko lerdugol yidugol kurkanagol diina kan e yurmegol e wallitagol musibbe en julbe nanaybe haala kami wawlata kan tawbe no faala jangude ha maayi kono hibe laama hibe jetta golle ka fonction publique maka kan maka gendarmerie be okkaka tan no be jangira ko fiyo mi tafsiram be defte de mi waawi den hara be waawa jentade dum kan der service mabbe ton be iwa e majjire fi diina mabbe kan ma musibbe an julbe wuurube hakkunde al yahuda e an nasara e der leedele Europe ma America ma Australia ma e der Afrique ga tigi ma piloterbe avion ma chauffeur be tawbe kaka holi direction tun wuri ma musibbe an julbe on be ka fulawano ka der ngesa tun ma ka der dingira tun no faala jangude ha maayi wona angal faalin hande be janga kono be mara ko jannabe ma be maratan no be jangira be ko yidugol yo be do jangu embere kum mi andi kum yo mi eto lawol ngol mi rewrata ha mi janga mi fiina be defte de mi faami den ta de hewtaybe ko alda e accutugol tanji mabbe din ko alda e accutugol golleli mabbe din ko alda e wadugol ittuil financement sina ko be anni wadude don ko dum naadi lan e dum musibbe julbe fiyo Allah yi ana min kadi mi gera